Ndukujwekera tunga moyona numujemanya gwekera mpamvu. So Julius namare kubizira mu parliament. Baba nk'abatwire batwire mu parliament. Bagira umanyirvu. Kandi bariyo bagezaho kukorera Rwampara. Yowe kaba ndi member wa parliament ya Mukaga. Kandi member wa parliament ya Mwenda. Bwena hati ni member wa parliament. Ezo parliament zahwiri kandi akijaga Rwampara. Bweshe mujanga katari yo ba MPs bani. Aha kinija yerizo. Nabwisho. Abantu bamanya kora. Otakahire konkaba bamba jangu tubatunga chance niyo chance yanyu eki ofuteka yo ebahasa yawe ninga shiri 10 cyawe kitakwase soni nichongera wonchukuria itafari dijere kure chomo Abukota niseba takabitu yesha yamazana kirero ko ursoni chamana wangoma ya kabiri abataka kwezi Tusiime abashoga yo kugira ngo ubase kwijuka abantu benyuma beta kabona kaye mko kugira ngo raza kumanya bataka kwezi kamuna yibagayo bweno ago mukoro gwawe mbwira bari musi amasikani ya Christopher kandi chairperson wa Shore Central Bodaboda natwa chance yo kureba we bare abajenyi bitu member of parliament witu ejibajeta kabura bodaboda eyihonalebo ari member twakuletera bitwali 10 utandikira we bare webari muno nabanyitani ko rasizahiri kandi uri chairman wetu nguka habwe kandi se yakashungwe for gospel church bona leo nabachofu Mungu wakutonaje umutonaje obutu bantu yibo mbombeka tukakweta watwatiraho bweni yokuwa atweta twarebeka ngutwija twarete bahasa ya Baberireho Center hango na neshaho ya ahabwa karamani bodaboda group kandi Hon Wabo Julius member witu twamtera bimtwari 10. Thank you. Nyine sente izirabira social media za John nibefaho imtwari 10 na stake hamwe na Julius. Ushaka ndo man niwo kubebembera Abangaba ndumukama wabo chairman wabo kandi ntorga omuri 5 kandi Hon Wabo isango ngoko tuyine sako eyor member ezini tuzakuziho musako kandi sikonje konko bwatwarete mtwara 50 ingaro zamani yabari munoga ani maguma mwata urukiko hodare bomore katugira kacererwa icyo fine izo sete n'umugana muzikita yituwe nacererwa gogo mukazi nabo kamwamuhira kiraho hati eda wituntu kunda mnongo karuka ho muri wo kumukazi ujabiriza kabo kubona akeye bakakiba kashago mbox ye kabisa chairman LC5 na RDC bagenzi banje babemba ba parliament nimwe mwena Abanya Mwizi agandi bitukamutine vibe mwabaje mwina man koko babagambira nibanyetana umikabashara ndo mutahi wanyu aha kandi bamwe nimumanya konke cyane taheri izoba yizere kusimiraho Julius kandi ngambire cyari kwenda kora we nimwe bantu ba Mwizi Julius n'umuntu mucyo mu parliament na mugenzi we More rero we More nkashomana tukaheza hamwe S4 Nyanja bwena hati tugarikire twabugana so no OG wanje mbaje zombi
mwe mubona ni bagenzi banje konkerizo wo mukono gwa buryo gwa Julius ni musya na more ni musyo mu parliament konka kubizire yona nyerizo bandu musya konka nyano manyanza y'abanyantunga mu bampa marayeta mwe mangarika bangarirayo nukwe konka bagarika bankunda bantaye bwena hato murundo bakagera katuhindureho district ya Bampanga katukugarire Rushenyi yiwazariye so hati nijwekera Rushenyi nko kuturiya saru kujwekera kuruya Rwampara North then mu east Rwampara east rero we more najwekera Rwampara yone bwena wari ko kunabire ndiyo district ya Ntungamo kujwekera Ntungamo yona numujemanya gwekera Mpanga so Julius namare kubizira mu parliament baba nk'abatuye mu parliament bagira mu manyirvu kandi bariyo bagezaho gukorera Rwampara yewe kaba ndi member wa parliament mu parliament ya Mukaga kandi member wa parliament mu parliament ya Mwenda bwena hati ni member wa parliament ezo parliament zahwiri nkanta kijaga Rwampara boshe mujanga katari yo ba MPs banyi aha kinija yerizo nabwisho abantu bamanya gukora takakuguza niwe to kujoka mugarurira niba yabugabira to kumugarurira mwe naba imwe bantu mwe tukunda kwanzisa kabagambire nyine experience on parliament umuntu atamwemwe robotine bihangwe biwakoze hati bariyone bega mpora kandi nabeje barungi bariyone bamanya ministry aho kwihamizi bamanya ministry aho kwiyamashanyarazi bacega ministry kumanya y'amarwaro mwe ko kutandika wamwiyeyo watayo ndije ubana utandika busi numanya kutandika kutembura haratembuireho wazo mukutembura uriyo tura yakozere yazira yahika tukubasa kumukwata mwene nimbasha babarwampara wita abantu mwene mbana mwendaje kumurene mwende byo gukora reba riyo babikora nimanya ko mwechi mukwendera abantu ngubishemu numanya ka competition numutunga muzakumbuca nyingi competition yabetaro kumbuca ke kugiraki konga no berabeho ka kumbuca katunge na kasodo katunge kongi uri kumanya cyo kuzagiraki icyo kuza gukora bweni yonka bahabwire ngo wabyetegerize ngo mwatungere Julius ogo mwana muto kandi umuhurize Julius ni mukunda munonga ago kuba naje nagambira mpora konka naba namanye cyari kwenda kandi namanya kufuma gusa yamanye kufuma gusa muri izo za ministry nicyo rukurebe yona baba members abariya ababarga omuntu kurura kapchoro wakija Rwampara no muchete cyo kuzana mu bantu mwana mwamuhereza naija kureta abarukudaburamu umurundo guri sodi bashaka mwabiri na Mukaga bazima karanga mutahinduraho Julius muhereza kandi kumara muhereze na more obwe ndija garuka hateri zoba nabaretera miliyoni obwe nyagaruka ndete miliyoni 10 wani mumutera karura ndere garuka baretera miliyoni 10 bayetegereza kandi owiti bamanya ko atari kubiha yoni ngamba mazima bambwe mazima umwe gakunda kuntekanisa babataga kun ko kanyoni ngaremeraho abo kuba bibure tugamba mazima garachindura bachi tabusingi we bare munonga ndiyo ningaruka yo ari umuntu afire ninza kuzika icyo nagerera ngambe bahereze sente rero ngaruke yo nze kuzika umuntu we bare munonga wahonera kutana onarebo nawe mataka genzere DJ lo abambambuza ngushika nashana nakachayina nyenda kubagambira ubuzaro bunini naho narebo nawe cousin sister wanyinento wa mhara wa mwijukuru wa naumye akanazarwa na mhara wa nyakwenda so atogwe ni cousin sister wa barranwa bitu thank you utecho mutamironi
Yabare ubuzane nawe yakire nko kutwaza abaciga engaro mpango munonga hanga kuherezo ejiyo abantu bo bakansarazi begomborera ya Mwizi kandi barimo na speaker n'abandi ba ministers wenso itokutwajezo kutwarundana ibasa yitu no kuturi twajiteka meme twari 18 honare kansara kandi kansara zambatera romunga akashara kabona mukamami imono mbagira ngo mabagure bintu bazarufu bazarugujeni aruho kirango cyaho naho rugunuzamu aruho umuntu yanagabaga ere mwesumu emitwara 2 na pasi ora o mukama wabyoje ne kugambaho na nemitwari 18 yo gutorotoza ona show bagire muzinga Bon biona biego manyege wataya yo mbahona rebo nibyo kurya ndorusha kazo waho naribo more nahashanga yo inkoko kamona minwa yarabo bamba marira ninyenda tereba umusomesa we narya hengaro abashomesa ba MP muryaha kokani mukimanya ngo bakitunga sentenche obana basanso bana ba atsi mufeye kure ngo parliament batunga sente kandi ezimukubaraganisa bazitunga tugwerirwa kakwe kwizubwera onare mumore nababonare mucuri omusomesa tine sente agiye kutera umwana w'umugiga yayanga atuwacherwa nambra futeri omwana tokutera nyine sente Master tuwata kwenda tokuza mu class master umwana tupa punishment master mjakinga kuruga kikahaya uzo mu class umwana tumunyine sente kanye tabana bahayinga master yamweta atuba bahasinga agati ni kwa mtwara sa kwahinga atiso atimpe twari kumpa hinga kachaina twara ku kachaina kihamongo mutero romunga emitwaro 10 izina ryawe nyine basi biraha yo kubanzanira rwo mu kikunda double stage amazina abanyitatu no mu kitono kakenende tugo museri yakakiri gufere Mwizi Rwampara kikunda busantro double stage kana rebo yakwireze bitware kandi nyine indijo basanira rwo mu kanisa ya kikunda Seventh Adventist Church ibijya bo kumanya muri kabacwanga no bakwatiraho Hon Wabo bamutera mu mutwaro abacwanga mwe bare Archdeacon ayebimbire team Elmazers Union na nito twenda ba Church of Uganda Anglican na team ya Rugambariraho ni wose kugamba gitanje management neza kwereza iki ya leta kanyakire n'amarisa tuyineho minji mwene kizakugamba cya leta kiteho kikushokere kintu katandikane na Mwizi Archdeaconare biciro kitugamba Baberireho amazina mbagita Jackson Mutahi muhikirwa w'ubusaba dikona wa Mwizi Archdeaconare kandi mbere na team eji Eliaha na Canon kandi twina hamatsa ubusaba dikono ana kandi bona ba head of lities baryaha kandi bishane bahasa kandi n'abacara ho twinampa muri abine bitereke byabo when chapter office ngabo department ine chija nacho mwe kwatanisa Archdeacon abwa Mwizi Archdeaconare tuijane mitwara 5 kandi arukashikasha kanyakire Mwizi Parish mwicirwa gishwekere mu bigambo bigufu uheye sente tugiye bari kanoni ko uje kushende kize kandi buyikirwa ubulisa fa Mwizi Parish nijane bahasa elime mitwaro 50 bazakire cash bampesu nteke heza Mwizi Archdeaconare kanyakire akigaga amono muri St Patrick Ankole Gordon mushyirwa kigaga Paris tware tano cash Mwizi Secondary School headmaster ya ore mnonga arebo banyeta tukunda Stewart head teacher ahabwa Mwizi Secondary School ya ubira takabugire kandi Mwizi Secondary yayehereza emitwari 10 njiji Konkastra Vakaruhanga the father
wa Karhanga Julius Tusiime we abenanjo Julius ka tukundani ayongera mtwareta mnongo kanyakire cha prince ya Mwizi na yeye ni kirabo bare kanan wenu Randy Wilson komuntu onlebo oka ya him twari ibintu komuntu. Thank you. Obankogo gwa parish eriyaha kogo gwa Kampala ukutakushweka Chikunda parish omurisa na mwikirwa bareyaha babite batugambire kibari Ore kanoni ndumbanzi Francis kandi mwikirwa buriso bwa Kikunda nijaho na Reverend kandi hamwe n'abakristani jamwe meze mikono hore itwo mbahasa batamu twali. Thank you. Mwizi primary school na EKS wa mkorogu kandi twatamu twaleta treasurer wito wa Mwizi achidikonare na Mwizi parish ari harutosha keresa bahuriyemo nabanyabirwa kumwaje nasase kandi nawe yaretekeye ko muntu amazina yakagamba kende stritosha kandi head teacher wa Rwiba primary school aho narebo ni munywane weka ndi atiyambe muri bindi rero na bamitwari etano wishe Wabo Julius na kusimsa kwa kunyera. Thank you. Reverend Jennifer Chembo aliya amazina ngago bakagamba banarebanyisha kusimba abana b'ishomero abarwenyaga amwe n'aba some teachers please help us ebintu mwahongayo omisa we are giving them up to Honorable for fundraising. Mwebale mnonga echo ebintebyo nabyo babutereza mu kitero mu ngaro mpango mnonga kubera hinduke mu sente nizija kuyamba fundraising ya Honorable. Thank you. Obebe mbere no. Yes asimwe amazina limebro mubone okuruga kabura all sense Church of Uganda kakwaya raruzaro yabo mu makagawo Honorable echeche akanakanye mukatware umuntu atakuchimanya nabasa kuteka teka ngo Honorable muri niwo mchara wa Karhanga amazina tujatunga Eustace na onko muntu na amusimira nkoko Eustace webale nkoko twajakira kwa Honorable mu ngaro mukwase nkoko yawe nangwa ka China babale kunyamba na hulire mukazi yaje atukonga bana tusima ino mukazi aboniri mbone byabya kandi we yenachira all the same mwena ntumakunda ukabota mero norachimanyire ngwipa pari nusome diri ibiri echo kwasebe bintu kandi shabangu ka MC mteko mutara mwebare ya Honorable ya gwenyaga parishi ebintebi ebitwatebekanisa ebiribari muri banjura aha obyakire Honorable baze kuguzibwa kandi bihinduke mesente kandi napwe miliyoni mwene eka nayo ebase kwasa kugira umukoro wo kubasa kushendeka kurungi webare munonga yebare munonga aba New Life Group Mwizi Kabura Town Council mukirire hii ni mwe New Life Group Mwizi Kabura okay Gwenyaga primary umu bahasa yayatire emitware ebiri yayongera heshatu ya betano kandi nanyenka headmaster wa Gwenyaga primary emitware 5 webale mnonga oine group Cheyare Church of Uganda yarete emitware ebiri na nebafu yebitakuli yebale yakikora
Eji group ne hane no father ainecha rukwenda kutukorera okacha. Niyo life bebe. Ko kaburi sibati basi. Onda mukize baba. Father Abanya babo no mfakino. Father Kaboyi Ariona Ishaktu ahari hebtoche bingi nebukajo bingi na nembuzi. Ona rebe yashire kintu are bintu aha. Ona rebe hari bintu aha tana banyango benda ngo ejo byashire njani bende bishani. Mbwene mbuze zinezanga. Bazigambire. Kitosho barika. Mahereze tugenda. Imbuzi nazo zaretwa abafaza Kaboyi. Zidrum bintu byo. Abwacita kuchendera nawe cyo mukabikuza. Mukarikaho. Ko kano wako ryo kwenda kugenda ryo ko nyima orwenda kwagira n'ujyo tunyendeze ko kwitangene hoteli utamusento genda. Kale gachaina we bari katurista abantu abo deno kwa tumbe chance. Jeno group ya Kitozo ni jeno unarebonanisha bo kehi yaho. Ozaho mpaho tabuganza mweno buri omwe ahe cyane NPD. Aha. Nini wayiro twachira kumsemeza. Erija ndike kumsemeza. Shema sauce. Thank you so much for coming. Abagamba mushemeza kana nankogwa rwayereza nabaka mushemeza uko wanda kumukura mayawe yaza kutandikiraho. Ngonkano wakuma bayagamba mushemeza na rwokumayereza. Kazi babasurukare. Babana n'abasurukare. Ego bibana n'abasurukare. Bakuretere kitereke ucyakire ukiterere umugaro mpango kandi mubaterere umugaro. Babali. Bashimo. Mugurupande. Father. Sina niraka. Mimse provia Kabanda the Red. Honorable. Aha oko ija okureba ngo support in education. Rochimanya cha family ya Kabanda twakuhereza yo emitware ebiri nochimanya obwire bwo misho oryashoro mabingi mu family ya Kabanda. Yebari munonga twatugenda misho twenda kwakira aba MPV abanda biza kandi tubakize ngaro zamani twina honorable Tware Fadil kuruga kapchorwa tumuterero mu ngaro zamani. Ana iko honorable kapchorwa hapa kidogo. Twina honorable nizo witu Rick Anywa from Agago. Julius Tusiime nakuletera ekiraweeki. Ekiraweeki kinakuletera oryo mu matemba omu mashuma noyenda byokwiha omu bwana ati waaba omushiija owahamya. Yoweri Museveni akakwasa fitiketi yakwire tamba ojezirike nkorukoba rwawe. Akuramira mutere kishani ekyo akashani mwaka kwata webare onkani omwishuga okoine momwe hulu owemula webare munonga basema nabanyabo twenda guteka edakikeji mwikiriza hatubanze twagarika side A then twate chokesho katubanze atware ogunwara henere feel at home, feel at here. Rwampara is peaceful, and then we do the work. Wenu naniendangu jete chairperson 0C1, chairperson 0C2, bakansara chairperson 0C3, na technical staff about Rwampara district. Mwije tezechi, then I MPs bagambe, and then we move. Mwije. Technical staff ni maisa RDC, ni maisa KAO. Chweke cyo kure bintu abaraze kure bineke mutaka yanga enuzire nyona kachaina twakite Stephen. Honorable Julius Kachi First abantu bo bantu abukora hamwe abakwambara kandi ubona bija kombeka bija kwasa nomanya abanyakwenda bagira ngo utijuka tazumura kwenda bari kwijuka okusima rahanga. Oh my God, ijo tezeri dichene ije mwije tere kishani kinuke perfume
ekishani uwo mugashoro wakugira utatishikabasa kurugamo ako batera line bakore ka semisa kona amadirisa kandi anko kuwachikoro kwatere ibyo munda byanyetogoto awaje wo inestimate akusiya mitwara aro tukakure no tere kishane cyo noza kukakwa iwota burutu sintu yakukusindike kana ba WhatsApp na ba Twitter ari bene bihande ona nebo karanga tsina nakakunda murundo abari kumukunda mutera mungaro panga mnonga enu eba mwe bari kwijja ya buri muntu yija chairman yero mission network anwirazemu abamukabari bamba yija kombeka abandi babatire umukibo ryawe icyo wa leta ukinagomo umukibo andero uyu move ya Asimwe Jane Muhindo RDC Rwampara Honorable na kwerezo bushahi 10 bwa siminti na kashe mtwari 10 muntu yaine sente tagamba nginji urokso Muhanguzi Newton Deputy RDC Honorable na ko obushahi 10 bwa siminti. Thank you. Aba bakasoma samare bamanyire n'abantu turebereho Honorable Julius amazina ni William Bongerwa District Internal Security Officer Honorable na kuretere mtwari abari kutwara abantu watwara abantu bingi munonga kandi oisha kubemereza uko babona banezeyo twaraho bace aburi kubaza kureberera amazina ni Bataringa Yaure kawe Rwampara hanyiriza ko obushahi 10 bwa cement kandi atinyine mitwari 10 yebari munonga Twetise Abati Council LC5 Butera ndanye na Town Council kana nye Honorable Julius mwana wanje nanye nakoretere mtwari kumabo ore umuru wa Rwampara nduru ko washita wona mba mwedano manje da Richard Silva yarite mitwari 5 umutero mu ngano Speaker Honorable Julius Karhanga aba members ba parliament n'abanyeta mwese ko Jotham King ndi speaker wa district ya Rwampara kandi honorable baranka jireba kandi najigaruka icyo rashanjemo ucacize mukoneve mwe bari muno getekwa kubirye mutwara adiri mwe bari munonga basebo nabanyawo mazina ni wene kamukama kandi abinji baramanya mkengongo district councilor abwamwizi kahura Town Council Honorable Karoro modo wanje nuchimanya bahasa yawe najijana ekanjiteka mu bahasa nijana na mugenzi wanje Glory yabudacika nawe muri kahura Baronjika serene go mazina kandi Honorable nakwijanire mtware 5 Thank you. Summary. tukumisize patience Honorable basa yawe najireta kandi ijwire rukundo munonga kandi ruhanga akoresha magero echo genderire kibeje kigendeje ruhanga cyo mugisha amina amazina banyeta wa Charles meya Butera no Nyanga Town Council anyara lete mtwari 10 Tuweta mero nonguza chungo gwari yenagamba inomushiza no fakina bye arakukaza chikubuza amazina ga Rita Lady Councilor wa Wabo Julius Town Council na nyehona lebetuna leta chigomba haseje Lady Councilor ngaba kwete ka abantu barukarabo mutware ibi kachaina ngomba namuseho Kamshene kwa Felix asangira nadi hiriyo nito cya pastor LC wona bwa mushesha se kandi nate konti Turyairwa Francis chairman wo murwa gwa Chigaga na nyina na tire pasa na nje mitware. Thank you. Kunda kwa Dorini Vice Mayor Kabura Town Council at the same time omushomesa Rwenyaga Secondary na kusimisa one mitwaro ena Augustine chairman mchuchu omtwara Thank you. Toyongere kurakaba MP batatorokaho
Alfred kansara wa Mwizi ari mutawano wanje rukushango wa Kampala yayorize mitwaro 10 weya jango agitongerere abakansara ababahe 18 weni yababiri na 8 kandi temurugaho Webuze Innocent chairman RC1 gwentamu emitwaro 2 mu basi kuzire ya Abanya Rwampara ndacika na Julius Karuhanga abukwane we chairman wa UC na ni shebi na kireta nagaruka makabaru akei wabere watangire kinafakaza amazina ganje baranyeta kwasibwe na risikazi penda sibamu na natire mu bahasa nayongereye 15 Selecta, kuluta ninga hale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.